Ganongnya pi kipai ba lani ki prakun hajar jong kahima suara bakane kecingkran jong ba arden hakape kasgiyo kalong kababakla bat kabayalam bakla hadu kata-kata Henry piniban kenmau wa piniban tip bakata ka proposal kamut paong baladi dolo sya ka sarkar jalan ngam skol thuo balai bakat ubada arjan milar basemot ubala de UMLA ubala laitem ulalong teng rusiam yung katisik council skol thuo kamut ayu kakintin proposal baru lapin scam ya kata kacingong jongu baladi ya ka MCCL da ka bawanra ya kaway ka program ya kabawan mangi nakahimaru ngimtip kumno la penrung ya ka kerteng jo ka MCCL ha kata ka program balawan uministar nantay na po deli banpli ya ka development hangke pokut madan interchange of land bat kahima suara ya kabag ka mangi kung kahima ikran sai sapi bakali kacingle jong ka tourism department klam dadap banyasai bat kahima sora kalong kabam trekam ladi kabam larkam hangu haluru bat ngiru hadu mentang idang wat cintip kumno katei kajaka ka MCCL karung kata ka program ha kaba lapni hangki dau minister upawan mangtai na po dali henry tang kaway ka kwa bonong bai ba arjan na dai kwa bantip ya kajing sisa kumu emeli pidong kamban snowto bapimdei ban surulai lani ban sania tang haki kotlin kedok henry pidong kam ban rakyat kata ka isu Hapo assembly, hapo session, kelima pi, na tourism department, na tourism minister, kelima pi no konrad sama, balay, lakalay si Shanem, kabala IT ka MCCL, siya kata ka sarkar, ha ka department, jang ka tourism, ilaw ya pi paywa, kahima. Ginangaya ka proposal ya kabalaray daka executive committee yung jong kahima sora para kata ka proposal la thoy sai para nakadan ka acceptan nakaniyang naka state government ginhapan wan banya thoa sa ka memorandum of understanding Henry ya kataru nakaniyang ka sarkar compensation le AA kabay ba aden pat iyong hana bauta upay marambor ulatido ya ka MCCL sa kaswarkar hatun juduan mo banaw makata kaswarkar kalaban simya kajaka jang kihima krem nadan ya ka agreement juduan mo mano balaban siya magkamtray kajaka krem padep ya kajing yasay yang kecil saya circular ngam so thosho kai kini kacing motai baden habaiwan bankran hani suara banyak lambakla yaki khun ke hajar jom kahima suara na kayo ba suara ngaken tui baden ban slobha ban raya kacingkeli haka session ka banwan hantai hapo assembly ban keli na sarkar sapang kacingedei ban kajaka kabaw mapipilong baladido no sa sarkar hanta ngin sepet mano babakla ban manutaw ng yalam ubus yalam
ban pen bakla nakapor syakapor nakabantagi kun kabriun nyaw krep benta gakwaban kindu om tangya di para kun hajar jong kahima suara rai gakwaban kindu lang ya paro kipat kabri kikun kabriun nyaw krep balong kibahusiar yakum kini kinoyalam kibalaban yalam bakla haga sikhilamat tang ban biang nakabenta kabut pang kejongki kilong kibas salak hadu kata-kata ban persngau tenan hakar kom keren ban pendang ban pintiang ban syong sia kepai ba henai ka ba ma bat kalong bayo kan cai priu jongi kam hap seriap bai ba nol syong serang haji sisa kani kasi kam ni kapon lagi baginuan balong meeting hang ni kakam kejongi nilayai Passion District Council namar ba kakam kejongi kalong bagi dia kun bakat District Council kabala yurat ya kariti kadustor jong kahima sara hakabaya hakaba kad District Council kadaitang kanong isu ya kasanat henry ki persyang bantuklar ya kai kabakar riti kadustor jong kahima sara kajudan dadu kilong shua kiman shua ilawan ra ya kakata kakot hana kaba karukam jinsim hapa hima sara gangau ya pi ngawan ra tangane kowe kakot katahi kalabiang banjuba pia pi badan nai pensotu bakla hang dia ke hima sara namar balai ngan juba pia pi tangane kowe kakot kebelato daukap dan diharap Upadai Udang Putih Komisioner Jangka Kasih Anjan Jahil Hakani ka paragraf Kebamau Tuawang Kumni Mano kita kibala balong Usim Jangka Hima Sora Mano kita kibala balong Usim Jangka Hima Sora for insanity, for such permanent illness or infirmity as incapacitates him from performing the duties of same. But sa kawepat kabayahaba kani kapor kabamintang kalong if he is a Christian. Nakatakadaw kani kakot kalakrensay kani kakot kanay kajuba pawasay pibadan balaw sim balong sim makimasara kini kita kibalato ha kani kakot jong kapten di herbat kat kendai spotlight na takadaw game kwa AP bapinang wan batay start hang ni hapo kahimasara oh ila keren start yong hana kumno yang na yang sim laban thung dau ding dau mau kabay kahima kit duret ukraw nganol pi badan kita kikentien madu batho to susutam nakani kahima sara jongi panhabang susutam thok genta kumta kamut pat bawang wat ai sanat ngidong kami kesanat benda nakabendau sim pura jong kahima sara naik batai start palat jengi nabar bagi kinong suara ngitip ya kai kadai kabangin le nakabenta kahima kajongi oh pilap penramjur ya kahima suara piang hana bakat kahima suara dan takini ukraw perkat gamang ya pi kuakan no dojan pi kuakan no hajar kita kinong kikaw perkat lagi bersuara yin penni Henry ganong ya pi tangway Uway upayim laborasim ubajudan bagi hati hakzat kajingan yang upayim laborasim bagi ning konge
Uday spokesperson Jangka Federation of Khasi State. Uday advisor Jangka Federation of Khasi State. Kebakam som penade kelang bau payem labor sing sim. Uday ubriu ukon upami nak singkai jong nong suara nang tei na posfer. Badi keba jongi ide jat nong rum belong ru standing council jong kahima suara hai kahipon. Bangis kau tenat iskau serong benon na singkai jong ulong keba kahima suara iyo ru yau sim melim tetep paden uai upaim lavaria sing sim. Bikin mau pai ba bagi layak kenyau tarik hang tai apa district council nilai penyekun maka district council nilai bantiat cingkang ya district council banyak kendua yau ban kendua yau CM bangin keren ya ke hok ke jongi badai ban aino ya ke sanat Henry habang iladap penyekren nenang sedang ngilas kau tua bakal kam kedang jengai Nilawan pai no asya sorang penban iyo yai ba aden beira ke isu sipo maulai ngarang mut bau ba aden hadin bagi labi na district council ngarang mut bau ba aden udah dia selok bagi siam dengan district council Nama Malaysia kidang kam thamai kam kena empala ban simrai ladam rai ba aden Peusi penman ina jeselai mat mas nda biasala bat kisiam Malaysia council jamin larai ke isu jong hima suara pok maulai banong bangi lek yaki ni pen kelumar hang kai hapo Malaysia council atau ilaban peniang pai ba ya ke isu ke bamdai banra siapa maulai ibadan laliras pamaulai bala sikran ya kata kahima suara hama lagi ke bailek ban kambas election ngalasyong na pai kani ke message sabi ke badan lada pikwa ingiru bangin snap platform banyak keren hakabai kani kisu ngilong kibala kre bagin keren meeting ban pesrau tuo ya kipat ikon kabriu nyau trap lada kadai yang ibat pesrau tuo nang tena pomat pran lada kadai yang ibat pesrau tuo na matpran ban yang ban keren na kabenta kahima kajongi ngilong kibala kloy lada hakino gidagi jaka ka pilek pieng But pesodua baklai kibriu hakaba pisim kabu isu election ni kay maswara ngi kloy banay ban pensai namar bangi ngiyeng nakabanta ka hok kasot jong kahima swara